Nampak juga orang mengaji, nampak juga orang sujud, nampak juga orang sedekah. Kalau banyak orang mencari banyak ibadah. Ini ria. Ria tu habis pahala Sembayang je lah, puasa je lah, zakat je lah, haji je lah, pi pahala ndak ada. Namun kalau ditiku tu ko date kosong date song kosong. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif Suangko Bandar Rusati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad. Kita muliakan guru-guru kita yang berhadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqillaha haitsuma kunta. Kecek Rasulullah, wahai orang beriman, artinya wahai ummai ammo, takutlah engkau ke Tuhan sedang di maje berado. Haitsuma kunta tu sedang di maje wa. Baik di kampung, di kampung orang, di Jakarta, Medan, di maju, takutlah kepada Allah. Arti takwa itu adalah mengarajuan bak pusuhan Allah, menjauhi bak pun nan dilarang oleh la ilaha. Nan disuruh Allah dewa diulang ko la tantu je jende. Nan ditaga Tuhan la tantu lo dewa. Nan disuruh ubili la tantu dewa. Apalagi disuruh setan disebut buya tadi. Ni pernah sebut setan dewa. Itu sana yang berhormat. Jadi kajian kini apa engkau? Perintah Rasulullah di mana saja takwa. Makna takwa mengikut para pusuh, menjauhi para larangan la ilaha. Kenapa harus begitu tangko? Sabut diri awak konde, badan awak ko, bila mengarajur di suatu Tuhan tu sanang perasaan. Dah percaya cobalah. Sudah awak sembahyang uswati apa sanang? Sudah awak wirid pulang disuruh uswati sanang? Sudah awak bagunjiang usuh apa sanang? Sanang. Sudah bagunjiang sanang lo hati ala urang itu. Sudah awak basadaka piti keluar sanang hati apa usuh? Itu tanda apa kok? Tanda nan disuan atau nan diridui Allah tu membuat diri awak kau bahagia. Ni kalau ingin awak senang dan bahagia, buat nan diridhoi Allah, buat nan diperintah Allah, buat nan disuruh oleh la ilaha. Tapi kalau ingin awak uswah, buatlah nan ditagah Allah. Dan ditagah Tuhan kau kalau dibuat ne samo joto masuk dalam lacah. Bagajolah kancak yoto tu kalau masuk dalam lacah kumuh apa pada sia. Oi masuk lacah kumuh apa pada sia. Angkat dulu diri awak kau di sana. Bila lah masuk kepada maksiat, kalau angkat kau ni dua apa nak kau dosa le kau. Cewek ni kamu gile kau doh. Alah tua sia lo kajan. Mengada soal jadi kau mungkin dosa kau bangunjiang. Mampangunjiang 60 orang. Abi 60 orang 60 wak de pangunjiang lain. Pulai dem payah di kau. Payah de 60 ni yo payah. Anu je sadolah payah je sadolah. Sudah wak buat dosa tadiku, maka diri kita ko rusuh. Maka kita datang ke suruh sekali seminggu supaya nak tadanga dia awak nama nan darui dibuat, nama narui ditinggalan. Sabu indu abo awak santai le teduyanya ha. Bantu ya. Ande lah bagau mu ande. Lampe puluh ah. Lah 60 ah. Alam pie tu monde. Cukui 63 mati le. Lah cukui umur Nabi Muhammad 63 tahun. Lah, jadi di siso umur
Di penghujung hidup kita gunung sana, mari kita siapkan diri untuk kembali. Kita siapkan diri untuk pulang. Sama awak lah tahu si kota minggu bahwa kampung awak nak di Ulaan Kodok, kampung awak nak di Sumatera Barat Kodok, kampung awak nak di Duya Kodok sana, kampung awak nanti di Aki. Untuk pulang ke akhirat, bajalan Babuah Bati, Malenggang. Kalau pulang awak dari Medan, awak bawa besoknya salah nah. Pulang dari Pekanbaru, nane. Pulang dari Jakarta, dol. Pulang dari Padang, Minggu. Apa bawa pulang di Padang? Kalau pulang di Duya ke akhirat, awak bawa lamang apa deh? Mayang aja mengalamang di bawah. Apa amal ibadah? Kok lamang tadi tu? Bilo je batukai kalamang. Apa nih? Mulu tu ya. Menuju hari, ya lamang. Berpuluh 7 sama 40 sama 100. Ayo lamang. Nah, jadilah tahu wak masuk nak di bawah tu amal. Coba pada ambo yakin apa ande dosana tadi sembahyang subuh nak. Lain di timur itu anak tidak. Tu bantu sembahyang subuh awak tadi jote lun tahu awak le tadi timur antai indah. Awak lah ni aji gai lain di timur itu lu tahu awak donde. Awak lah puasa gai bulan puasa patang kuah lain di timur dia Allah ndak tahu awak dodon sana. Maka dia ndak tahu tulah maka awak harus buat banyak-banyak awak ndak tahu bekodot nama kolah nan dibawa ke akhirat. Nama kolah nan lain bisa awak bertanggungjawab nanti dah kira. Kadang-kadang amma awak tu habis bagai Cik Buya tadi habis dek sipek-sipek buru awak. Aduh 10 pianggang ibadat deh. Kizib, kitiman, kianai, baladu, ria, samaa, hasai, takabue, lobo. Kalian ada waktunya tak? Lahir, banyak. Tidak lo kerja lahir. Anak 10 tu pianggang. Pianggang kok kada je mencucui isi. Buah padi lah isa banyak tu je nyende tapi isi ndak ada. We lah sambayang we lah puasa we ko inyo. Ni tur de we nyo. Inyo lah sambayang inyo lah puasa inyo lah bajakai inyo lah naya aji tapi ampun ndak ada dapat pahala sangene Allah jodoh sana. Asa boe baca pujo kizib, baca pujo kitaman, jampu jo kianai, kacampu jo baladu, ria. Kalau ria kau di nampak di urang yo bana banyak sedekah. Urang dia banyak menampak. Sumbayangnya lamo. Maka lamo nak sumbayang urang banyak. Kalau nyo seorang sebenarnya cokok-cokok ayam Lokbar Assalamualaikum lagi le. Tapi kalau banyak orangnya dia pakai sembahyang sunat gitu teh. Doa lamo tinggi Allahu Akbar. Bantu penjual jamba berdoa tu. Urang menjawab jamba kan mode itu. Ya Allah, dia lawak namo. Tak tentu kaji dia. Ayo bana masalah bantu urang banyak. Nampak dia orang nyoba doa. Nampak dia orang nyoba ngaji. Nampak dia orang sujud. Nampak dia orang sedekah. Kalau banyak orang mencari banyak ibadah ini ria. Ria tu habis pahala Sumbayang je lah, puasa je lah, zakat je lah, haji je lah. Pi pahala ndak ada. Namu kalau ditiku tu ko date kosong date song kosong. Calialah dan kini banyak orang kosong tu. Kalau pulang di Makkah tu dan dia sajak mulu di kapal lo sampai wah putih ah. Sampai kata terumpai putih ah. Nak kutang putih ah. Tiah lah. Mana tahu abah tu. Mana mencari kutang kan. Lah putih sarolah. Kalau nak bahaji awak ke edoh yo bana tasuwi ene. Pendek panguhe. Dai mau ni roh tadi kau. Nampak di kode lah ke Makkah patang kau. Bahaji ke den dia hanya. Nah dopa lo itu lendeh. Iyo baji orang kebu kadang tadi mau aji sarinan tadi kau hawa dari penggopo. Jadi penggopo kawan. Tapi kalau nak dorang baji ke doh hanya pendek panggungnya. Ada apa dengan ibadahmu?
Asabok itu, tu kaji buya tadi tu de ujui diri tu taga sawak dan haji, taga sawak dan umrah, taga sawak dan puasa, taga sawak dan lebih taga sawak lebih tak kurah, taga sawak lah santiang, taga sawak. Itu mako disebut buya tadi, awak mengulang kami untuk mabian gaso awak tadi. Nyo de awak gaso kayo, de awak gaso punyo ibadah, de awak gaso punyo ilmu, di sinan lupa awak kepada la ilaha. De gaso awak tu lupa ka Tuhan awak. Leng tu dewa Tuhan. Nah iya jalan tu dewa Tuhan. Dek gaso ujui diri tu lupa ka Tuhan. Apa aja kau ikut? Tu disebut dia buya kita tiap minggu siko. Hilang yang kerajaan tu mana kasar sabita tu buana ali uji am sipai saudara diri. Hilang tu buanya wasipai uji baca rumah hilang ane. Tu jo guru tu je tu. Nak pandai lomba banyak buat siko tu dah. Kali awak lah kurang kena. Kali awak lah bajikir kena. Riadah, mujahadah, murakabah, zikru tawajuh dan zikrullah. 5 rukun tarikai. Lah disampai dek guru. Tinggal apa lagi? Tinggal mamakai. Hati-hati lu sama dua ambo. Jangan dicampurin ibadah dengan maksiat. Sabuk pianggang tu yo bana berbahaya deh. Baka cek buya tadi sabu empe. Iaitu nyo awana pasudu ya seten. Kalau jadi nak. Hawa tu hawe bahasa Sikoy mo. Hawe napase. Duye lepese seten. Kaya itu bahasa ulaan do. Setan tu banyak seten. Apa rende? Banda mau setan dia seten deh kan. Makan malam malen. Kalau duya tu duye le. Duye. Hawe. Napase itu kata jadi lain. Lama ambo bagara. Nah, kini Bapak Ibu, apa kaji risiko yang kui pulang kau? Kaji risiko adalah kalau awak memang bertakwa di mana saja berada, artinya takwi kepada Allah, pastikan jangan dirusak ibadah awak dengan kizib, dengan kitiman, dengan kianat, dengan baladu, dengan ria, dengan sama, dengan hasad, dengan takabue, dengan lobo dan tamaa. Bila masuk salat deh, abih sambayang awak dinyo. Abih paso wak dinyo, abih jaket wak dinyo, abih je tu yo pahalo sorolah pahalo haji gai ko yo. Semua awak ria. Awak sama Tibori lapo bakai ciang ke orang. Ndak masiak bibir wak nampak di kau. Iyo de au ni kau damam ke cek kau wadan puaso. Tu namanya sama tu samyak ko badangan basabu kau kan. Tu celai mereka amat tahu rendah sigah bahasa abu. Iyo kan ada tajuk ke orang dah. Rendah sigah amat tahu awak nampak dia kau. Iyo de amat tahu ni sigah. Wadan kade kau sembahyang tahajud je kasamalam ni malam kau. Jago de kau jam 1 sembahyang je laki paginya lah. Orang batanya indah apa tidur aja paina kalau apa tu pagi itu disambut juga orang. Ini namanya sama. Kalau ria dicak nak nyuan yang aja pinampak dia orang ibadah itu. Kalau sama anda nyosabui ke orang ibadah itu. Ia muncul bibir jauh takulai kau banyak buik ke orang. Mangagi muncul kau banyak jadi boleh kawin nak masih bibir awak nampak dia ni ayo dia kau damam ke ni uak puaso 6 puaso kami puaso sinayan awak itulah saja awak mengaji suruh buya kau deko yo bana rajin bana awak bedek kau deko raso lah masuk sarugo awak raso ani tembak dia patuh pajak kau dia asiang je model dia tan ke orang puasa disambut ke orang bajakek disambut orang lah naik haji gai lau berampe kali gai tekan ada sabut nak ke orang Tuhan tahunya ini apa namanya kau penyakit besar apa kau ujui diri kau tagaso ado diri awak ado tu kau awak baik-baik. Nyo kalau dapat ende sabalun mengaji awak sembayang awak puasa awak bajakai awak naik haji tu subalun mengaji lah mengaji awak ndak sembayang naik ledo ndak puasa ledo ndak bajakai ledo ndak naik haji ledo ratu ne muka suwe apa tu kau muka suwe kalau lun mengaji awak banana sembayang kalau mengaji talok dewa tagak kalau ndak ditagaan Tuhan talok dewa rukuan ndak di rukuan Allah bisa menengah ndak de samia Allah Samia awak menang aku samia Allah. Ku dari awak bagari ku dari Allah.
Iradai Allah berkehendak ku iradai awak. Iyo iradai Allah. Baga cik buya tadi duit. Tahu nyoba sawak sampai dari tangan mau. Ambo lu pun celi apa namu nyimak ande. Ambo pai kamai ku bukan pai magia kaji. Ambo pai mengaji kamai. Ambo ko dapat bos kokon dak satu ceramah ne do menangan buya ceramah ne. Ko lagi ni nak do buya ceramah ne ko do. Nah ko dapat ambo capek barang ke jam 9 lah barang ke rumah tadi ande. Tapi tabak aku lah sangat sabaleh di bos ko. Iya sama tadi pada aman tu kami 20 minit ya, tapi tadi mari mata sangku tadi ko lah. Ambo kamai samo jandenya, ambo pai mengaji lo mai mah. Pai mandanga kaji lo mah. Sabo buya, mau ya buya sier ko ganti guru kami, buya kami kala meninggal mah. Abeliau kola nama nero kami mau ulang kita segala macam. Di kamai ko bukan magia kaji ke ande, pai mengaji samo lo jo ande. Ambo pai mengaji, awak yo pai mengaji mila. Tapi beda ya ande masyarakat be ko ambo ni mau sakah. Iyo be ko jan 2000 je wa le. Ambo lambo mandi mawere pet ni ko sedekah ndak boleh 2000 le doh. 5.000 paling ngeneng. Nah makin banyak sedekah wak makin gadang faedah piti wak do 100.000 wak sedekah 10.000 baga piti wak tinggal baga bago 9 tinggal 10.000 tu nan tinggal tu nyonan 9 tu beko habis tu. Nah 10.000 tu nak kawak bawa kaki rek tu nyeman dari sana. Nah cayo cubalah. Nah 90 tu beko tak balik bagai, tak balik listrik, tak balik lontong, tak balik sate segala macam. Pina wak sedekah 10.000 tadi, pai jawab sampai ke aki. Lai picayo wak lo. Jam beko 2.000 je nak. Ambo nak minta sedekah ke tu ambo main inge anje tu nye. Yo masa yo unku ampe wak sedekah 2.000 tu mati seorang kami dah. Ayah sampili bana ba ula. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur. Tu lanjut seketik lain. 5 minit lagi bebo. Nah, jadi kini anak awak kajingko buangan pianggang ibadah. Pianggangnya 10 anda boleh cie Allah dah. Ko baca ku nyo ado jo tibo tongku kizip tu tibo pangicua ke anak tibo baladu ria sama atu tibo jengku baca ku secara syar'i dua namanya awak insan maafnya sana namanya awak manusia ndak pernah luput dari kesalahan dan dosa liyo tenang awak kan ugang ko ndak yo ugang awak lo tuan yang jadi ugang ko ndak awak lo dia boleh. Kalau awak ugang ko biasa je badoso nyendua. Kecek pepatah di Minang, ndak ado gadiang nai ndak rata, ndak ado manusia nai ndak punya do. Awak manusia punya dosa, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang taubat. Kado lagu mah sini dosa di sana dosa di mana-mana orang berdosa sebaik-baik orang berdosa orang yang taubat pada Tuhannya sini ibadah situ ibadah di mana-mana ada ibadah. Nah ini wak lihat lah. Lah tentu dewanku mabian palo sembayang, mabian palo zakat, mabian palo sedekah, mabian palo haji, mabian palo umrah, mabian palo segala ibadah 10 macam lawak tinggal kok tabuek batonku capek tutui dengan istighfar. Kata Rasulullah wattabi' ikuilah dosa kamu itu dengan kebaikan. Tamhuha supaya naapuih dosa tadi. Awak buat dosa, langsung buat kebaikan, langsung istighfar. Astaghfirullah min kulli zambin azim wa min kulli maksiatin sampai agak sebut buya tadi. Kalau kini istighfar kan gak ino lagu Astaghfirullahalazim innallaha ghafurur. Kan itu mode dulu nak. Kalau tidak tak kata lagi kini kok Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya
khataya. Sambung tuh jadi dosa yang hormati. Lah selesai lah dianggap abih sagalo salah, sagalo dosa lah habis, sagalo dan salah lah habis. Kini tinggal engkau menyiapkan diri. Kok tiba malaikat maut laki jamek katiba. Karena awak kini mengajikan jamek katiba sebut je buya je dek baca engkau. Cara kalau tiba malaikat maut ndak bisa ditolak. Iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqirun. Apabila tiba malaikat maut bagi cakap sikon nama datang membuboi, nama punyo datang manja. Sada tiak dah bisa minta capek doni, sada tiak dah bisa lambek minta lambek dong maneh. Tu baca kowe sabalun orang punyo tu tiba agihan punyo wende. Lah baga tahun wak salang lah diang urang ko lah sampai puluhan tahun. Lah gaso lah diang wak gasoe. Tu mangko baga cak buya tadi manggesek tapi kain kamati. Languah mana kayak timo. Malanguah. Adi bawa buya, tolong buya. Kan dipangan manolong ini kok. Lama languah cokolandeh di dabiah bunyi. Tolonglah aku, kocotan, ku mudo, ku kuning, ku hijau, tolong. Apa nak digalak juga sekarang? Nak dongan lawan ku kuning deh pak? Ku hijau nak dah? Ya. Tidak lah mau salah cie mau ande anye. Senek salahnya awak di pagalaan aja. Hijau banyak salahan yang jawabnya. Tibongku tu sinan. Di calian gaya ko lambang kalau ngos ko wa. Agi jumek ko nak mau mengaji ko dah. Wiri enak janda. Ala kamati bawa bongku. Calian dongku. Ada biasa dongku. Jauh. Tak kaju Ya lah hidup yo kayak ko le. Baca dia buya dia ukur la ilaha kata lingo tu la ilaha illallah. Kecewa kau dituwe ni kira tak malangu ukur tu tak kuit lah macam lihat le. Kau tiada kau bekau tengah hari mati je kau je. Di masalah ada apa? Di masalah ada ande. Inyo mencari kudek lah kamati. Kini cari la je. Kau terbuka untuk manusia aja mengaji lah kamai. Kau aja nak buat tibo, nak mau nampak dia mau abu pelang acok main tak. Aiko kaiko je orang yang nak tibonya. Ada tukar-tukar. Cuma bawa pulaiwak cik seorang ni bawa pulaiwak. Nak paduah tu. Memana ke ampun lewat tu patang kami malam Jumat itu memanawa ke memanawa deh tolongkan tak kau suruh bisu cie seorang adi bawa ampun lewatnya dosa dua cie Allah panuah kau deh kau apa kau nak panuah dosa je muka kati bawa ampun lay bawa lo nak dagu bawa tak kau lo deh boy sudah lah pibe kau tu nak dagu bawa ampun lewat nak bawa mati ya lah. Ambo nak payahnya tu. Coba lah bapak cuma bawa apa. Ko nyoka laui, ko nyoka lau, nyoka sawah, nyoka ladang, sekali seminggu nyo. Abe kok mati ampun lewat tu. Awak kadang-kadang minta tali tu mah, minta tali lah, minta talakin lah, minta doa lah kamu ya kau go. Cuba sen yang nyui duit tu sowa mengaji jalan pie mati tu. Kau lampir mati, baru tiba kau buya, tolongku, tolong buya akan ditolongan pajala sakarat. Bawalah kasuwo. Andai lah dojong pula andai lah. Tu bawa suka lah. Dah tahu jalan dia lah. Kau nak kata mata cantik kau mana nak pula? Kau nak mata, ni mana pula ni? Kau mulai kah? Ini kan? Tu orang mulai kah? Oh, anda nak kacamata sama kacamata. Patut lah ni cari empat dua ini nak mencari ampun le ya tadi kah? Patut lah. Awak sesekali ni cari ampun le cari yang ada. Mana ada kau bah? Kau nak dong nak ada kau doa? Cari lah nak. Tu dia tinggal ni pelabuhan nak apa? Oh nak muah kalau mak cari muah nak go rumah ya. Nyo nak dago kau lah dia 3 hari meninggal awak mampu lah mana dago je lai. Angalo wali tinggal itu tantah aja kada jawab.
Lagi kamai iya kalau rumah tu kini lah ngiro kayo ka Medan. Cari laki pulang cari untuk Samintaro dulu. Astagfirullah. Ande ambo raso ye kaji nan dibaca buya di Sugotun ndak lo katakan na kabisa wa manya buya kampung lewat berumah. Aku kaji tadi de Jawa di Sugawa. Ungku syukur, ungku Mamai Arif, tuangku anak Buya Sier tadi mengaji aku kaji 3 de Jawa. Tolong buka talingo jo to dem pakaan ken. Lai bisa wa mabaca ke pulewa. Baola nyo ka tempo jo kalau egi jume ko jo ma. Nyo ka jume je ma. Baoe ka sugo sabui ke be koko chame jo masalah sedekah dia wa je manggia sedekah. Nano laki ko banyak peretongan Sugo to bagalo bibiti ko to je. Lah, kini terakhir Bibo, masalahnya kok laki jamek katibo malaikat mau kan itu dekat gaji wah. Kok tibo nama je apa yang kita siapkan tonggo. Yang pertama sekali kecik guru kita siko mutu anfusakum qabla antamutu. Masalahnya pulangkan milik Allah sabalun dijapui Hayai itu siapa punya awak punya Allah. Kudarai siapa punya awak apa Allah. Iradai Allah. Sami' Allah. Basir Allah. Kalam Allah. Yuli Allah punya sarolahan. Kalau Allah punya sarolahan deh pulangan hayai Allah sabana idui awak rupo idui di idui awak pado rupo idui Allah pado hakikat masawa idui Allah sabana idui awak rupo bantua idui nan sabana idui anyo la ilaha bila kaji mode itu dibuat ibu awak da idui awak da bakudarai awak da bayradai awak da basamia awak da babasir awak da bakalam awak da ado amuh aja bangunjang kat itu lain kalau awak da ado bisa bangunjang awak nak bakudarai bisa bangunjang. Awak nak bayradai, awak nak basamia, awak nak basin bakalam bisa jo awak manggabo ke orang lain. Dah, tu gunoi tasawuf. Itu gunoi kaji tasawuf tu kaji pensucian diri. Dan dibaca dek guru-guru, dan dibaca dek buya tiap minggu siko. Mangko harapan namo kaji tu idui yo bana bapakai, mati yo bana batompang nanti ne. Yo tak kata dewa. Mangko ulang kaji sekali seminggu ujungnya untuk mencari barakah daripada guru, syafaat daripada Nabi, rahmat daripada la ilaha illallah kalimat nan baik kasano sadonyo arifin manilia cubolah pandang bana pandang jola pia bila tak pandang dua menjadi Siria lapiak nasakah awak pandan nasakah Allah dua lapiak jo pandan oi dua lapiak jo pandan awak dua jo Tuhan baana sabanai lapiak na dua po pandan oi lapiak na dua po pandan awak na dua po Allah lapun tu kaji tarik kayak tu manusana labuliah awak pulang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulu awak jo Allah kini awak jo Allah salamu awak dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan berkat guru sampai Nabi Rahman Allah. Selamat ndaknya kita di dunia, selamat sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.